KwaZuma. Mina Malikhuleni. Ugobela omkhulu odlula lo la eceleni kwaZuma. Ngithi mina ngithanda ukubonga ifamily la ekhaya. Abantu ba la ekhaya abadala. Ngibonga ukuthi angazi ukuthi la ekhaya kunjani but imisebenzi yenu noma imfundiso yenu noma angazi ngithi ori impatho ori yini thina siyibone ngoba uZuma ekhaya. uZuma uthize meke sekafika ekhaya wazithoba wahlonipha wonke umuntu wahlonipha even kwaumelo. So ngithi nanoma sesimshiya la ekhaya asisimshiya ngoba sijabulile mara kona sisakhala sisamdinga Mashandu. Ngiyathanda ukuthi ngathi ngokuya ngami ngesifiso sama ngathi angabuyela nathi emuva. Mhlawumbe uzazibuyelela sekuyi Tuesday or sekuyi Wednesday ngoba the way ukuthi sesiwumndeni sonke sesibambele so ukumshiya or kuba kubhlungu kithi. Ngiyabonga konke nisenzele kona the way nis welcome ngakhona la ekhaya. Nete engayithandanga ile ndaba yokudla. Yo sidlile kakhulu sesiphinde size sibonge mara ngibona ukuthi yonke lento leniyenze ngoba nithanda iphuma enhlizweni yenu. Thina masesiza la besingana idea yokuthi kwenzakalani but masesivela senisinizwa niyamukela yena uZuma rinamukela thina kusikhomba injabulo enkulu thina. And ngiyazi ukuthi mhlambe ngapha bayakhuluma ukuthi hey uprofessor hey in Baba uZuma ngicela ukuthi mina ubakhombe ukuthi la wena ubuya khona ukuthi kunjani. Asifuni ukuthi bakhulume izinto ezimbi ngawe. Sifuna ukuthi mebathi uZuma mebakhuluma ngawe bakhulume ngemisebenzi emihle oyenzayo. Yona vele izoba khona lemibi abazothi wenze sona so mara mina ngifuna ukuthi umuntu ophuma la ekhaya phuma jabulile. Umuntu ongena la ekhaya angena gula noma angena izinto zakhe ezingenzeki mara meka phuma la bona umehluko angamana yokukhuluma le ngaphandle ukuthi into zakhe azenzekanga noma yena akaphilanga mara phakathi azi ukuthi yena upholile. Mashandu ngiyathanda ukubonga nawe mama ukuthi mhlawumbe ubaba uZuma ube khona isikhathi eside ekhaya akusi izi kumama ucabanga into eziningi ukuthi mara ubaba kwamakude kangaka wenzani mara ngokuba khona kwakho mhlambe nokumkhulekela kwakho kwenzile ukuthi ubaba uZuma abe yilento le ayiyo namhlanje. And nisazobona ngemisebenzi yakhe ayenzayo imisebenzi yakhe iyobonakala ngezenzo zala ekhaya. Lokhu bekakufunda khona le enkangala bekangeka kwazi if nathi bekangasilaleli noma bekangasihloniphi mara lokho ayokuthola yilento beyikhona lapha ekhaya. MaZuma kuyoyenzeka ukuthi ngesinye isikhathi umthwale ukuthi athi yena uyahamba uyolapha eFree State ubone ukuthi yabona le angisayithola amanga le so kamanga nethi bafuna ukuyodlala mara umkhulekele la yakhona umtshele ukuthi uNkulunkulu or noma idalweni zakabeZuma bacela ukuthi if uya ngeqiniso la yakhona akayoyenza into ekhona ephilayo uyikhulile inhliziyo yakho ngoba wena usukwazi ukuthi uphuma la ekhaya yenza umsebenzi uphinde umkhulekele mawungena khona lapha endumbeni. Mina ngiyabantu like bebuzalwane angizazi into zemadlozi nani orizani mara ngithi mina mangena endumbeni baze bathe wena ukhuluma isikhathi eside angisangikwazi ngiyenza lokho engijwayele mangifika lapha ngicela uNkulunkulu ukuthi ngicela ukuthi yonke into ezoyenzeka la ekhaya iphumelele. Ngicela ukuthi wonke umuntu ozongena la ekhaya phona ngicela ukuthi lo muntu lo engizombamba ngezami izandla kube umuntu opholayo. Angikwazi lokho ngingenza angazi noma ngingenza kahle angazi noma mangiphahla ngiphahla kahle or ngikhuluma kahle mara ngicela ukuthi konke kuyenzeka angisho le indoda yami nami umsebenzi wami ukuthi songinamathela ngiyamkhulekela nami ebusuku ngimcelele ukuthi ngicela ukuthi uphile ngoba angifuni ukuthi kusasa bazothi njengoba uZuma sibakhuluma ngaye bathi hey uhambile waye eGoli wayolanda izipoko zakhe izipoko azisebenze ezipholisa abantu zifaka imali ekhaya. Akube lezi izipoko lezi zenza umsebenzi zichintsha impilo yala ekhaya kubonakala ukuthi le izipoko lezi izipoko eziletha imali izipoko eziphilayo izipoko eziphilisayo futhi kungabi izipoko zokuthi bathi hey uZuma mangabe ufuna ukuloya umuntu asenikaZuma cha ake kupholisa abantu ukuthi mebazoletha umuntu ophila nanoma ungazi babuZuma ukuthi kwenzakalani
ungamane usifonele noma umkhulekele lo muntu lo ngaphandle umupha amanzi noma ungasazi ukuthi uhlanganise ini umkhulekele uthi inkosi kuyazi wena la kulo muntu lo sifuna kanjalo thina babuzuma ukuthi izinto ozoziyenza la ekhaya zibe izinto zempumelelo ungagijimisa imali futhi phambili nathi uyabona kunabantu abafika ekhaya bafike bathi hey umuntu umsebenzi meka sekafika amaceda lapha athe mina phela nginamali uzibuza ukuthi hawu mara lo muntu lo asuka kude kangaka uthi ubuyapha athi mina ngibuye Eastern Cape uthi bawuzeleni ngoba uphatha ngemali mara ngoba mhlawumbe lethwe izozo lethwe uNkulunkulu wena futhi kumele uphinde umpholise ngithi ngiyabonga mina ngakho konke nisenzele kona la ekhaya babuzuma sibe nawe waba umalume bantwaneni bethu mongasekho so sizokukhumbula kakhulu mara ekhaya so uyazi ukuthi lapha kusekhaya akusese kwa prof or mele wenza ama appointment uzingenela noma kunini mongaba usitholi thina nangulebu khona nangumnaleli khona nangumamkhulu khona uyafona ungene uyazi nalapha erumini lakho kukwahakho njengoba bohlala uthi la umuntu sekahlele erumini lambo sekahlele kwamanje kwenzeke usamukelekile babuzuma ngiyabonga